le go tokafatsa matshelo a bone ha ba diragatsa mananeo a puso. They looked to you, they trained you, they sacrificed for your education. You went to some of the best schools, you acquired the best qualifications. You owe them a debt. What are you doing for these people? When you sit in your office, and do you think about them? Everything pretty much that we have done, we need to cast aside and rethink. Come up with new strategies, new ways of doing things. We must be born again. We must die as who we were yesterday and before. To be reborn, a different breed and species that now carries the agency of taking this country higher. Mo maitekong a go hitlhelela itsholelo ikagileng ka boranyane Tona Boko go tlile bakoledi ba puso go tlhabolola megama e harologaneng segolo jang wa dipalamo le ditogamano temothuo botsogo le thuto gareng ga tse dingwe. To turn this country into the best logistics hub in the SADC region. Surface transportation, roads, rail, infrastructure that is climate resilient, not just any. We want to build the best healthcare system in Africa. And so we have committed ourselves to a health insurance approach. So we need to address water, we need to address power, and when we digitalize and we start building data centers, sovereign clouds and what have you, hyperscalers, we are going to have power. Ona gapa gakolola kgatlhanong le tshenyo ya madi a puso e leng kgang ya konokono go phuthegong ya komiti ya palamente ya PAC. You must be able to understand what it is that you can account for and what it is that falls outside the scope of your authority, and you must state upfront, this is not for me. Whether people had to travel or not, somebody takes that decision. It's not my call. They traveled. This is the amount. You will make up your own minds about whether that was justified or not. Here, my job is to tell you and speak to these figures and these events. Tona Boko a re mananeo le ditsamaiso tse di nyalanyang a ka nologatsa go godisa itsholelo go tokagatsa go dira kgwebo ka tiriso ya maranyane go lwantsha le tlhoko la ditiro ga mmogo le go ba le gatseleno mo sekaleng se se go godimo sa go direla dilo mo pontsheng. Tlotla Matlabaphiri, BTV News, Gaborone. Ele Tona Boko jalo a bua le bagolwane ba puso me gare tswelela. Tona o lephata la tikologo la bojanala Rewin Tambulutsi a re molao kakanyetso wa lenaneo la Community Based National Resource Management CBNRM o mo legatong la bofelo ebile o ka kgona jaanong go fetela ko magatong a mangwe a ka ja palamente se se builwe ko phuthegong le bana le sabe ya tlhabololo molao wa kakanyetso wa lenaneo la CBRM mono tropo kgolo Gaborone Bosheng go rata moranyane ka dintlha. Lenaneo la Community Based National Resource Management le ne la tsengwa mo tirisong ka ngwaga wa 1997 go thusa merafe e tshelang mo mahelong a nang le ditsatlholego go ithusa ka tsone go lwantsha letlhoko la ditiro le go itlhabolola. Mo dingwageng tse di fetileng lenaneo leo le ne la sekala tswa maduo go feta jaaka go ne go akantswe. Jaanong puso e tsile ka molao kakanyetso go tlhabola lenaneo leo o tshwanetseng go bewa mo parlamenteng ya mariga pele. Following incorporation of comments from all stakeholders, the draft bill has been finalized. Morago ga go tsenya dikakgelo tsa bana le seabe botlhe, molao kakanyetso o ne wa wediwa, mme o siametse go ka fetisediwa go dikgatong tse di latelang tsa tlhabololo, go akaretsa go romelelwa ko parlamenteng ka kgwedi ya Phukwi monongwaga, jaaka le bana le seabe le botlhokwa le ditsala tsa lephata le re bone go le botlhokwa go kopana le lona go netefatsa gore le lona le na le seabe mo go tokafatseng molao o.
ke nako jaanong gore re bope isago ya mahama wa CBNRM le go yeng ko dingwageng tse di tlang. Future of CBNRM sector for years to come and for the benefit of this generation and the future generation. We are enhancing the work of the CBNRM sector, which has been in existence since its piloting phases. Re batla go tlhabolola tiro e dirwang ke mahama wa CBNRM. Tlhabololo ya molaokakanyetso o ke tsela nngwe ya go thusa go tlhabolola magae thata go lebeletswe tiriso ya ditsatlhalego le go netefatsa gore re berekisana le setšhaba gore ba tswelele ba sireletsa ditsatlhalego. Ensuring that we partner with our local communities for them to continue conserving the natural resources we are having. Bana le seabe ka go farologana ba ne ba nna le sebaka sa go ntsha megopolo le go akgela mo molaokakanyetsong wa lenaneo la Community-Based National Resource Management. There was a comment around the person who cannot be in office. There was a comment around physically and mentally unfit. It sounds like we are discriminating differently abled person. I think let's just clarify what physically unfit means. The authority of the director in terms of ensuring that there is, if you like, efficiency in decision making, especially if the director is going to be responsible for, I don't know, an infinite number of CBOs around the country with all their issues. How do we ensure efficiency? Lephata la tikologo le bojanala le supile fa le tla tswelela ka go buisana le setšhaba ka molaokakanyetso o pele o ya palamenteng. Kgorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Balemi ba metsi ya Chobe Western Clave kwa kgaolong ya Chobe ba lela ka tshenyo e ba kilweng ke metsi a baneng a ba tsenela masimong a bone ba ise ba robe dijwalo dipe. Balemi bao ba kgaolo ba re tharabollo ya seemo se ke go lemelwa nako e santse le teng selo se ba tswang kgakala ba lla ka sone ngwaga le ngwaga mme go sena nko e petswang le mina ke a leboga e ole ka pego. Ngwaga le ngwaga noka ya Chobe fa e tshela balemi ba ba lemang mo thoko ga noka kwa metseng ya Chobe Enclave West ba iphithela ba le mo legoeleleng ka ntata ya metsi a tang ka mmetela go tswa ko nokeng ya Zambezi a ba tsenelelang mo masimong ba ise ba robe. Balemi bangwe kwa metseng ya Mabele le Kavimba ba re ba dule ba itshupere ka thobo ya monongwaga e ne e le buutsana hela thata ntateng ya merwalela. Ne ke lemile 3.6 hectares. Ne ke lemile mmidi le ntšhe go tswa go le maphutsi le manoko mo 3 hectares gone mo. Ne ke lemile mmidi le metsi a sentse mmidi. Sa gona se ka tswa ka sone ka go tswaela ke supere yana. A re senyeditse ka gore go gompieno yana ke jaaka le bona mabele a me a santse a le mo metsi. Ga gona gore nka go a kgaola ja ke tshaba one metsi. Mme di ga go a tswa sepe le dinawa di ga go a tswa sepe. Balemi bangwe ba re beng ba diterekere ba ba lemetse thari ke ka moo metsi a kgonneng go hithela ba ise ba robe. Ba re seemo se ka kgona hela ke go lema nako e sale teng. Re lemile late diterekere di tsile ko morago ke rona be re lemetswe ko morago. Balemi ba lela gape ka dilabe tse dingwe tse di tang le metsi fa noka e tshela ga mmogo le diji tse ba reng di a ba senyetsa mo masimong. Metsi a ta ka dikwena bo dikubu bo dinoga yana a gona gore nka dirai ke go ithoboga hela. Re na le tsone diphologolo jaaka bokubu go ne ga tsena kubu ine ya tsena nya kwena ha re sipe yone siame kubu re tratetse ha gona o ka tsenang teng. Motho o ka batla go itse gore puso e thusa balemi jang mo seemong se sentseng jaana. Mo lephateng la temo ga ba senyeditswe yaka ba senyeditswe jaana gantsi go na le maphata ra re bereke le one ya ka la boipelego ke lone le lateng le gongwe le re go irwe di-assessment go bone gore ba senyegetsweng a gona le lenaneo lengwe le ba ka iphithela le gore ba thusitse ka lone mo pakeng e hitileng ka 2024 go na le bothata ja gore pula ne di le buutsana mme ya ka ke bua ba lone lephata la boipelego
ba ne bata ko officing ra dire di-assessment tsone tse gore ba ne ba lemile ba sa tswa ka sepe e ba direla sepenyana sone seo se ne se dirilwe ke puso gore botshelo bo nne bo tswelele ko pele. Kgaolo ya Chobe Enclave West e akaretsa metse ya Mabele, Kavimba, Kachikau, Satau go ya go tsena ko Parakarungu. Ke a leboga Eole, BTV News, Kavimba. le gono tsubang se gona sa ditshwantsho se ke dikgang. Khosi Khama wa bone wa bangwato o letse a roletse banni ba nata le metse mabapi dikomiti di fera bobedi tse di itebantseng le go tlhabolola kgaolo eo. Irla buisa putego kwa motseng wa Nata. Khosi Khama tlhalosa jalo fa dikomiti tseo di tlametswe go tlhabolola kgaolo eo le go rwedisa itsholelo ya yone e ikaegileng segolobogolo ka mhamao wa bojanala. Ke di bonye lekala ke kapego. Dikomiti tseo di akaretsa tshomarelo ya ngwao le matlotlo a tlholego, komiti ya banana, komiti ya bobega dikgang le ya madi magareng ga tse dingwe. Khosi Khama wa bone o tlhalositse fa mo nakong eno ba setse ba leka go batla babeeletsi ba ba tla thusang go tsenya letseno la madi mo megopolong ya bone, mme ebile a tlhalosa fa ba setse ba bone madi a go isa banana bangwe dikolong kwa Dubai. Re simolotse go kopa di-sponsorship go isa banana ba rona ko moseja le go sponsora ba bangwe. So go na le ba bangwe ko Dubai ko moseja ba supile gore ba ka amogela so far ba le 17. So re santse re dira di-visa tsa bone, re baakanye di-passport tsa bone, then ba ta palama di-fly machine ba ya ko ba gona ko Dubai, bo ba boela mo Botswana and ba tana le di-qualification gore ba ka bona ditiro. For now re bone madi ya football, me ga se gore re ta hela mo football hela, le tse dingwe di ta tsena mo teng le tsa bomme, because re bata bomme ba ba tshamekang bo netball bo volleyball le bone ba tshwanetse go na le di-competition tsa bone. So re santse re phuta madi and then le ta utwa ka rona gore a re bone enough gore re ka oketsa tse dingwe di-sports. Banni ba kopile go tlhaloganya bokete jwa diemo dingwe jaaka puso e leka go rarabolola seru sa letlhoko la madi le le tshosetsang itsholelo ya lefatshe leno. Ke tlhalose gore ambulance tsa lona ga di a lekana, mme ebile tiriso ya ambulance ke gore ka gore ga di a lekana e tsaya motho e leng gore ga a kgone go thelele gore o ka se patela ka dikoloi tse dingwe. Lebaka la teng ke gore ha e le gore ambulance e one kana dipedi ke be ke ta go se patela, mme ke na le bokgoni ba go ka ikisa, ke be ke tsewa ka ambulance e ta re hela ha ke tswa go be go tsena yo e leng gore ene tota hela mo ICU. Mo go tse dingwe banni ba motse wa Sepako ba ngwaregela bogodu jwa leruo jo bo dirwang ke bangwe ba ba belaelang e le ba lehatshe la Zimbabwe mo molelwaneng. Ke di bonye lekala ke BTV News, Nata. Banana bapati ya puopa kopano e le matla. Botswana National Front ba ne ba kopane ka mafelo a beke ko kang go tlhopha jalo boeteledipele jo botšha. E rile a ntsha pego ya go amogela maduo moeteledipele yo sa tswang go tlhotswa Re Tumelo Legase a gatelela botlhokwa jwa gore kopano ke mang gore party e kgone go diragata ditsholofetso tsa yone mo Batswaneng. O ile a kgala a sa kgwemathe botlhokatsebe a kopa maloko go latedisa jalo tsela e maleba ya go ntsha dingongora. Pego ka Neo Modungwa. Tona yo mošwa wa banana ba party ya Botswana National Front Tumelo Legase o solofeditse go etelela ka bokgabane le ka tekatekanyo mo ebileng a re a tlhalosa gore dikgotlang tse di ka nnang teng mo sepolotiking ga di a tshwanela go kgoba ope marapo, mme e tshwanetse ya nna thuto go dira dilo botoka le go aga party go e nonotsha ga mmogo le go tokafatsa matshelo a Batswana. Ha re na le dikgang ga re di dirise go kgatlha ope ka tsone. If we are serious about finding solutions to issues that we have, we know the structures that this party has provided for all of us to use that. And we must use those structures. If we don't do that, it is indiscipline, and we must not tolerate that kind of indiscipline.
o ne gape a gwetlha maloko go bereka ka natla go tshegetsa party ya BNF e mo tirisanong mmogo le party tse dingwe ka fa tlase ga umbrella for democratic change. We made promises to Botswana. Those promises gave us government. We are a youth league that is going to ensure that Khalil Bale Maikano as the leadership. For the betterment and for the benefit of the organization. Ona wetsa ka go gwetla maloko go nna ba le malalalaotswe ka go netefatsa go boeteledipele jwa bone mo dira dilo sentle ka fa go tshwanetseng. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Re ntse re thomama mo dikganyeng tsa makgotla a sepolotiki go ya jalo ka moeteledipele wa party ya Botswana Democratic Party Rempo Balopi. Party yo rato mokaraga e mo thulaganyong ya go sekaseka mabaka a dirileng gore e latlhegelwe mo ditlhophong tsa setšhaba ngogola. Go ya ka Re Balopi, mokaraga ya ga ya latlhegelwa ke tshepo mme e ikaelela go dira diphetogo go tsosolosa serodumo sa yone. Re Balopi a re nngwe ya diphetogo tseo e tla nna go neela bagolo ba party sebaka sa go nna le seabe mo go tsamaisong ya yone ka go twe mogolo wa motsemhago wa bana. A re ba dumela gore bagolo ga ba bolo go tlhokomolegiwa jalo ka lebaka. Molao motheo o neela tautona dithata tsa go tlhopha mo go teng Council of Elders. Go ntse go diragala jalo ke bo tautona ba ba itileng ba tlhopha komiti ya bagolo e bida go te Council of Elders. Nna ke tseretswetsa gore ke ithole marapo a teng ke a neele bagolo. Jaanong re dumanane gore ra go na le the first inaugural conference of elders for the first time. Go tla go na le delegates from the 61 constituencies, Valley 6 each. Basnana ba aga the elders forum in their branches ba ikaga bagolo ko ba tla go bantsha delegates di le thataro 61 constituencies. Ga te ke boka 366 ga le ola di bala ilna delegation e tla be ya go congressing and the conference ya bone ya ntla. And ha ba tsena go conference ya bone ya ntla ba go itlhophela boeteledipele bone bontse bo tlhophiwa ke tautona e le Council of Elders. They are going to elect a committee ya bagolo go tsamaisa merero ya bone. Modulasetilo wa bone e ba nna le seabe sa go nna mo komiting ya khuduthamaga. We'll have a chair in the Central Committee of the BDP. Kantsarna ya tswelela le khotla la bommabontle bomma le phontsha tota le simolotsweng semmuso maabane go tlhalisiwa fa le tla thusa go ba leitho le go tsamaisa bommabontle le borrabontle go tswa kwa borwalo kwa le botsheka jwa lehatshe. Mogolwane wa lekgotla leo mme Kgalalelo Setedi o rufaditse fa lekgotla le tla thusa go rotloetsa bommabontle jwa maemo a kwa godimo le gone go tlhama ditiro. Together we are committed to promoting excellence, inclusivity and growth within Botswana's pageantry and modeling ecosystem. Tonight marks not just the launch of a new organization, it marks a movement of structure, professionalism, purpose, and opportunity within our nation's pageantry and modeling industry. In recent years, we've seen a proliferation of pageants, some with similar names, overlapping mandates, and competing messages. While we support growth, we also see the danger in duplication within our small population. PMBB has established a framework to authenticate registration and license reputable platforms, those with a track record, community impact, and ethical practices. You will advocate for youth issues. You will also advocate for women issues or gender issues. The PMBB, to me, is another platform where we are going to create a lot of employment. We are going to create a lot of skill sharing, a place where we are going to see us growing bigger than the way we are right now. Harle batri kagajana tona kolo yomo chawala fatsela Sudan o khadile thata mafatsa menno kendi tulu di Rapid Support Forces RSF
mme a go etla gore a emisa ebile a tlhalosa fa se e ba se dirang e le borukutli o tlhalositse fa maphata a itshireletso a lefatshe la gabo le baeteledipele ba ikaelela go phimola dingaudi kana boingaudi jalo le botsulodi jo bo leng teng o tlhalositse gape fa a solofela go direla lefatshe la gabo le batho ba lone ka botswapelo le bokgabane jo bo senang botwe sepe lefatshe la Sudan le supile mafatshe a jaaka United Arab Emirates baagisanye Chad, Libya le South Sudan ka monwana makgetho a le mmalwa gore a rotloetsa ditsolodi tsa RSF mo kgotlhanyeng e keketseng ko Re Andres o tsa maemo a gagwe mo go General Abdel Fattah al-Burhan yo neng a tlhatlhama setilo se sa boeteledipele ka ngwaga wa 2019 a tsa mo go tautona yo motonankgolo yo thankgotsweng Omar al-Bashir. Al-Burhan o na mekamekane le go lwantsha ditsolodi tsa RSF tse di bakileng matlhotlhapelo le mahutsana kwa lehatsheng le. Wetso di tsamaile ka tsela hela e ntseng yalo ga go di fela re sena khutlwana sa tsa metshameko kgaitsedi yake Ntebogang Sebetlela. tla go leboge kgaitsedi yake Benson Phuthego mo tsona tshong ka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela mookamedi wa lekgotla la Botswana Football Association BFA mfolomfolo go phuputhile ba Diamond Trading Company Botswana DTCB le getla go bo ba tsweletse ka thotloetso ya bone ya go tshegetsa kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya DTCB Women's Football Championships e simolotseng ka ngwaga wa 2022 mfolo buile se go phuthegong ya babegadikgang e neng e tshwerwe maabane monoga borone a rutlwa tshepo ke himile ka dintlha. Mfolo tlhalose fa go le botlhokwa gore kgwele dinaga ya bomme tse o itse ke bana le seabe ka kakaretso jaaka seo se thusa go aga batshameki ba bomme ba tlhwatlhwa ba ba nang le bokgoni jwa go gaisana kwa mafatsheng. Currently, as you know, we've got some of our players. Jaaka le itse re na le batshameki ba ba tshamekang kwa mafatsheng a sele jaaka Turkey le Namibia mme ba simolotse kwa moding. Ke maikaelelo a rona a go tswelela re isa batshameki ba rona koo mme re ka kgona ka thotloetso e tshwanang le ya DTCB. Export more of those. But we cannot do it alone. We need partners like the TCB. Motsamaisi wa merero ya kgwebo kwa DTCB McDonald Motsele a re ba motlotlo go nna karolo ya go tlhabolola kgwele dinaga ya bomme mo lefatsheng leno. We started that championship with about 60 teams, as Rian Fola emphasized. We're looking at over, I think we're looking at 120 within a period of 3 years. Sponsorship was supposed to end last year, but we as sponsors, we couldn't walk away from such a good story. Re simolotse kgaisano e ka ditlhopha tse di 60 mme jaanong go na le ditlhopha di le 120. Thotloetso e ne e tshwanetse go fela ngwaga ono mme re ne ra e oketsa ka madi a kanang ka 1.5 million. Ga mmogo re ikitele supa go bitsa bana le seabe ka kakaretso go tla go tswa ka maano a go godisa kgwele ya dinao ya bomme. What are the real issues around women football? Where can we really get women football to? We've got the numbers in terms of teams, but do we have the quality in terms of what the players are giving us? We would like to express our sincere gratitude to DTCB Botswana for their re lebogela company ya DTCB ka thotloetso ena ka e tswelela ka go godisa kgwele ya dinao ya bomme. Thotloetso ya bone e supa fa ba dumela gore kgwele ya dinao ya bomme e ka ya kwa mankaleng ka leng. Statement of belief in the potential of women and girls in sport. Colleagues in kgaisano eo ya DTCB Women's Football Championship e solofetse go thulanya ditlhopha tse nne tsa bofelo tsa Gaborone United, Orapa United, Magab City le NAKO United mo metshamekong e tla tshegediwang ka mafelo a beke mono Gaborone. Tshepo ke himile BTV Sport Gaborone. Re salefo batsamaisi ba kgaisano eo ba ne ba tshwere kgogo e neng ya lebaganya setlhopha sa Gaborone United Ladies le sa NAKO United fa Orapa United e tlangisana magafa le Magab City mo metshamekong ya Sekamagolakgang kwa lebaneng la Likidi ka la botlhano e tla re ka matlhatso ba ba latlhegetsweng kwa Sekamagolakganyeng ba lwele maemo a boraro fa ba fenyi ba tla iteisana borathana kwa Magolakganyeng kwa lebaleng legolo la setšhaba e ntse e le ka matlhatso. I feel like we've got pretty much enough
ke dumela gore re ithutile go le gontsi ngwaga o fetile mo gaisanong e re ipankantse fela thata ebile re ikelela go gaisana go utlwala monongwaga. Yeah, we are really going to compete for the prize today. Re siame thata ga rena bothata le kgang ya teng ya draw. Tota ya ka re hilwe team yone ya Macap City ga se gore ra itse thata mo go kalo, but re tsaya gore yone re ya go henya team ya le gore ra itse le gore bile ra e bata ha ile gore ka dira sente ke yone Gaborone United. We welcome the draw and we feel there's another shot, another opportunity for us to continue what we have. Re bogela kgogo e ebile re dumela gore ke sebaka se sengwe sa rona sa go tswelisa maitlamo a rona a go fenya kgaisano nngwe le nngwe e re e tsenelang. Get engaged in or we compete in, the ambition is the same, is to win it and get the silverware. Pitsi ya Highway Star go tswa kwa motsing wa Kokotsha ke yone gapileng lebelo la mamang la sekgala sa 2400 meters mo letlhakoreng la Thoroughbred le 6000 pula kwa mabelong a dipitsi a neng a tshwerwe kwa motsing wa Bahuk kwa kgaolong ya Kgalagadi South ka mafelo a beke. Komiso Maphanyane ka pego. Mabelo ao a dipitsi a na kgagontswe ka mabelo a 600 meters, 1000 meters, 1400 meters le la mamang la 2400 meters mme dipitsi tseo di phadisenya mo dikarolong tsa tsona breed, cross breed le thoroughbred. Pitsi ya ga William Bimbo e gapala mang le mang la 2400 le 6000 pula. Dipitsi tsa tsona breed go tswe kwa motseng wa Khawadi a bo di tsabakela di gapa mabelo a 600 meters le 1000 meters go tswa jalo ka 2500 pula mo mabelong otlhe. Ha gona dipitsi tse di ka khondita le tsone ka gore tse di ka khondita le tsone ga dio ha di kgakang ano ya le bo ga di ba ka gola thata event ya lona ba go to win. It's very tough because I have every time I think come in win, I suffer to buy for myself food to eat. I see better to buy food and feed my horses and training, but training horse, give a horse food and train is very hard. So I was doing this with all of my heart because I wanted to come here and win. And I was coming here to win, and I'm very happy that I have won. And thanks God that I have win, and I want still to go further. Maybe God will stand with me. Barulaganyi ba tlhalose a ba ikemedisitse go godisa le go dira kgaolo ya Boravast e akaretsa metse ya Boxspitz, Rappelspan, Valhoek le Streisendam bo remello jwa mabelo a dipitsi morago gore a emiswe kana ntateng ya thelo ya ditsompelo. Ta re itumetse ya ka re nile le mabelo a leng gore ga isebe romane gope rona baeng ba dipitsi ga isebe re le ka borona. This was itumedisang thata. It shows people wanted to come and support us. Bata bana ba na le keletso ya gore ba tle gore supporta re le batho ba Boravast gore mabelo a something se se gola. Re itumela tsologelo ya babogedi ke dingwe tsa metshameko e re letsang gore re thabolle re godisa mogalo ya raya tsa bong re letsa go e dirisa go fitella maikelo a le mmalwa santa e le go totagatsa metshameko sa bobedi le go ha bagwebi ba ba botlana sebaka sa gore le bone ba itirele letseno ba itirele matshelo sa boraro e le gongwe ka banana gore ba te metshamekong ba kgone go ikgapha mo dilong tse di hathang. Mabelo a dipitsi a na ngokile dipitsi di le 53 go tsweng mo kgaolong ya Kgalagadi South. Komiso Maphanyane, BTV Sport, Valhoek. Duela fela ka tselentseng jalo di kgantsa rona tsa metshameko menna lwana tla ba re kopana gape kgante jana fela Benson Phutego ye mesentle gore ga kolla tseneng di go ga kwa pele. Tona advocate Dumabokwa go tlhaba kwaledi ba maphata le bagolwane bangwe ba puso go fetola ka fa ba direlang setšhaba ka teng. Molao kakanyetso wa lenaneo la Community Based National Resource Management o tla sekasekwa ke Palamente. Fa mo go tsa metshameko kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya DTCB Women's Football Championships ya 2025 e simolodisiwa semmuso. Wetsore tabora ko hela kwa go batepolopi go utlwa ka maemo a bosa ne di dikalo di kgantsa rona tsa Botswana Television tse re di go fan di tlhomame di le pope re sa patepo ka le phagole
a nne kagiso. As the Botswana Stock Exchange, years ago, I think the capital markets here decided to solve this gap, and they started the CPT mentorship program. And Tapelo